بسم الله الرحمن الرحیم. یک پیغام میں گوهارن واسطه هر یک کی ای چیز ترسی که یه مریضی کہتے. عائشہ رضی اللہ عنہ مریضیت کا حجتیں با و پریشان بتا ام المؤمنین. رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایتا ای واسطه که ان الله كتب هذا الامر على بنات آدم که بزا پریشان ما بی ای چیز آدم جنین چوکان سرائیں درستانی آدم چوکان سرا ای چیز هستیں. و رسول صلی الله علیه وسلم یک خوشخبری داتا که ان العبد اذا مرض او سافر بنده اگا بیمار بی یا سفر حالتا بی كتب له ای واسه لکک بی ما كان يعمل صحيحا مقيما هر چیزی ایا هر چ عبادتی ایا کتا صحیح حالت توکا وشی حالت توکا او اقامه حالت توکا که اوتی ملکا نشتا گوڑا منی گوارتی اجر گار نبنتے انشاءاللہ. اور علماء توکا خلاف ہستے کہ جنین مریضی حالت توکا قرآن وانت کان آگا نکان قرآن دست پہ کت نکان بلے وانت کان آگا نکان. شیخ الاسلام ابن تیمیہ و شیخ ابن بازا یہ چیزیں اجازت داتا کہ قرآن وانت کانتے بلے قرآن دست پہ مکہ منی گوہار قرآن قفازی گوما دیگه چیزی ہوتی دستا بکن قرآن بدار یا موبائلی توکا چیزی توکا چیز تو قرآن وانے انشاءاللہ تی اجر ایریں اللہ رب العزت کر رہا. و نیکی باب سک بازاں نیکی کار سک بازاں اسلام توکا تو صدقہ ہم دات کنے ذکر ہوں کت کنے و دیگر مردمہ ہوں کمک کت کنے ای نیکی کارا نواستا. و اللہ رب العزت کر دعا کہ مارا نیکی اقوالنی و اعمالنی توفیق بدا.